Mana nziza, Mana ikomeye, ndagushimira ko utubwiye ijambo rikomeye cyane. Utubwiye ijambo rivuga ngo uzabikora kuko kwanga kwitesha agaciro. Ndagushimiye ko utazemera ko izina ryawe rita agaciro ku bana bawe, kubaha kwizera bumva iyi mesaje ndetse bizera ijambo ryawe nk'ukuri kandi nk'ubuzima. Namamaje agaciro k'abera aho bari hose kongere gutumbagira, agaciro k'abana b'Imana kongere kurabagirana. Ijambo ryawe riravuga ngo mbese ntimuzi ko muri ubwoko bwatoranyijwe, ishyanga ryera, abantu Imana yaronse ngo bamaze ishimwe ryabahamagaye. Ndagushimira papa, nk'uko Petero yabivuze. Ndagushimira ko wadutoranyije ukaduha uno mwaka, ngo uyu mwaka uzatubera ikindi gihembwe gishya cy'ubunezero, cyo gusohorezamo ibintu bitabaye muri uyu washize, kandi cyo kurindwa bikabije kugira ngo tugere ku cyo ugambira ku buzima bwacu. Ndagushima ko tutaryamye munsi y'umugambi w'abantu, ahubwo twishe munsi y'icyo watuvuzeho. Icyo watuvuzeho ni mine, ni intwaro kirimbuzi, irimbura kandi ikamira izindi ntwaro zose. Aho grenade zananiwe, aho misiri zananiwe, aho siyanse zananiwe, n'ibindi bintu bisa n'ubwenge abantu bajya babihishamo. Ndagushima ko iryo wavuze ku mwana wawe, ijambo wavuze ku wawe, ujya uririndisha ubuhiri, uririndisha imbaraga zawe, uririndisha igitsuri cyawe, uririndisha ubwizerwa bwawe. Ibihe bijya bihinduka twarabibonye, ariko icyo wavuze ntikijya gihinduka. Ngo n'isi yavaho, ngo ariko ijambo wavuze ntiriveho n'inyuguti. Imana ishimwe. Ndagushimiye ku bw'uyu nguyu wizeye ibi, kuko uri bubimukorere. Uyu mwaka turi mu buntu bwawe, turyamye munsi y'igiti cyo kugira neza kwawe, turyamye munsi y'igiti cy'imbabazi zawe n'urukundo rwawe, turyamye munsi y'igiti cy'amahoro akomoka kuri wowe Data, kandi twahungiye ku mutware w'abatware. Twakumenye dutinze, ariko aho twakumenyeye twasanze amahitamo ya mbere ku isi aryoshye ari kukumenya no kukwizera. Abakwizera bose bari mu mahoro. Ushimwe Mwami ko igihe cyacu ari iki, ngo tube mu cyo wavuze. Amen. Ikimana yakubwiye ije kugisoza. Ikimana yakubwiye ije kugisoza. Ikimana